Jotono sal kaham tineno bang select na mele financial plan ni kok mono se select na len chongo ke hama wo ke set financial goals boro chung set ma singke chung jefo financial planning chung start ke mi singke pulau chung financial goal no set ke ne no chung sa pu cha nang chini life for sa so nu achieve ke ni chung abonu nu clear ke siye abonu nu set ke ne no na ke abo se financial goal ni first point chung set ne ma singke can you imagine track your money? Can you imagine chung sian imagine nung book to puja khoros khedo bron chu puja phaitung abono nung clear ke sian no taw bo monthly le puja kamole bron chu phaimi maja ma samung tangi nin puja phaitumi inke puja mai payment yogo singke majak maja nung khoros khe mai hala maja mo so nung mas paimi inke abudike nung spaye tungru mo bara lepsa afi abdiro nung kama kie nung puja spy mono details nung set ne no nka abdike simo baise nung nangyama poto asuhu nangyama poto no pode paipi tongkho ta opo abuno paya tongpho kaukre de abdino phare ke naye abudike bole ang paya tongpho kaukre hi simi ke next time nu cha puja phaye khoros ke nei singke abuno nung paya ye abja ma jinis no paya denke nung pucha safe kemyo inke nung jefo din pucha no bukti thang tomi bukti chyo phaimi abonu nung details set na na ke thama singke budget for emergencies porthim bio chung thang tong singke klum sapho su payu bo samo pho su payu inke tre emergency achai mo khokchi mo pho su payu abdi kung puro wo pucha nangmon somoi tong bosi chung emergency fund bo pandawo abadi ke safe ke temo kring singke abadi ke emergency matang thang puro rang ro urtu laye slawla laye bujukri ke ung thamon somoi to armo pandaw emergency fund no bu chung wang ke set ke teno abole chung bipod apor klaipun pu khoros ke man bo pandasi activity pa naik ma nai abdi kyung pu use ke ni mase abole tre purpose ni ba pande abdi mi emergency fund pu wang ke chung te ne no by chance ma sung thang ching ke abon chio la khu ye aboni ni nang mo poto no pura ke ni man ba pando ke bi ma sing ke plan for retirement and financially yo rangko pu cha no to ye nung sa bosi yo nung retirement umchu abonu nung clear ke siane no kabon ba panda plan ke no retirement lekma nung samung tang siang thangpho ni puja paisia abo be chaye thangmai mo khong ane no nung ta o samung tang to ha nung job dekhe to ha business dekhe to ha ni income phaimo baja ma tange phai to ha inke imon somoi ni bosi ka thangke nung ja abaja ma samung tang yaman ke tongpho nung no o achu e thu tongpho trelang puja juga ne nang yar phone ni thio puja enough tong pai mo abong ba inung samung tai mani cha ye tong ye abri ki thui me mo abaja ma ke financial retirement abo plan khemo pho nang phiu angke boja maro se financial planning chung khemo ma bono chung summarize khemi singke kyama singke set financial goals kenima singke track your money ke thama singke budget for emergencies ke brima singke plan for retirement ke no zo to no khak sa bo bidino na naimon ba panda